polo gu bini dua kata utak dia kok ni. Parah angko yo. Parah angko. Dongo ni awak enggak paham nang. Polo lagu tadi ndah le. Aci polo gu bini dua kata utak dia. Mak parah ni. Mana? Jangan potong. Okey. Ya, babi ni dua. Ya, babi ni dua.
Puluh batambo bini dayet bini lalimo gaso donyo labi tuwo indah tolo le bakojo kojo yo hanyo kada pusajo makananyo hanyo siyo iyo sonyo mangato-ngato kalau condoko badan na loyo nan musiknya latawi ajo manang kalakang uang gak ado manang kamuko nakete banyak ado yang paling buruk ada pajiko Apa boleh? Acu tu lah limo dapat bini Yang mana je cu? okay. Sabar saja 1, 2, 3, 4, 5 so go de toka de punini ala pai apa nak zaman nang kau am oh om pik pik bekok kalau basung ni ke kuinin om je Lagu apa boleh mak? mak ente izin ya mak iya mak ya Lagu apa boleh mak? dia mak sombong mak kau le mulun tangan anda isaronya Ya isa dah ni, nak muharim dah ni. Mak, terima kasih ya mak, dia mau berkontribusi bersama kami. Ya, golak mak dia ni sayang mak. Alah 65 mak, aduh 7 boleh songa bau. Oh, iyalah. Lo lima boleh bocu. Mana? Iya. Oh iya, Ika. Oh iya. Masya Allah mak. Ibu, mak boleh tanya, mak apa suka paling masak, mak? Cucu nak tuan tu je nya. Mak apa suka, mak? Yang paling lama sudah, mak. Doi lah sudah kau yang copik-copik ni. Apa bakal lu kau, mak? Copilah doi kau. Apa, mak? Apa nama suka, mak? Ondang suka, mak. Ndak tolok dah yang nyanyi kau. Alah, mu macam itu jawapan. Mantap. Boleh amak boleh. Apa boleh kak? Tanya. Biasa, masakan yang akak paling suka. Nyuang kampung. Kiamat tu lang. Ayo, Pini muda tu. Obui sampo de apa? Bui sampo de tapa. Bui. Bopong lama bui sempo di tapar. Ya, bui tapa dulu, bui sampo de. Oh. Amak ko. Bui asam tapa. Cik tandang. Mak, assalamualaikum. Apa so mak? Masakan mak yang paling suka kalau kini kau? Kalau dulu mak coba ada asal kau bawa so ketika muda awak mak. Kalau kini lah tu kau bawa dulu lah so coba ada asal kan? Apa mak? Mak kau nak makan gak kau? Oh, ndak aja nasi. Ndak salah. Tak Allah. Kami. Kembali ke habitat. Iya. Buya asam tapa. Ama itu untuk saja. Cako kampungnya liatnya. Paji kok memang nyanya. Lah. Kali kedua kawin coba di muda. Itulah kali paling suka inyo parolo. Asyik iyo kapasau inyo suka onto. Saya sakit masakannya. Kalau wong mudik ya. Tu soal tamu mudik kok. Oh, kau mudik sado? Kau paling mudik kok. Cu bang. Bang lelok yong. Cu. Abang mau mudik bang? Abang manu abang? Tibun. Oh, Tibun. Mano sebelum kampar tu. Sebelum kampar mudik UTI tu. Mudik UTI. Berarti nyo mudik. Ya sudah danau lah Tibun. Iya. Lah kami. Sudah danau. Sebelum tontang. Okey. Apa biasa ke masakan orang mudik? Kan dia.
Lah, orang muda. Oh mau dia, tolonglah sabuin. 3. Botik lah ke botik? Macam. Mak botik botik lah tu. Lawu lah ke lawu? Cobi lah ke cobi. Oh, mang. Ya. Amak kau nyampi aku no. Ya tadi nak kap cakap je kini lah. Habanya awak sikola nang amak berjilbab hitam kau tanya namanya. Kalian nak tak sombong kalian. Amak kau bercerita ya mak. Ha? Hai bestie. Apa kabar Besti? Sihat. Wang muda ya mak ya. Lawa lah kan lawa. Tak apalah lihat. Tak apalah kata apa. Tak apalah sudah tadi. Kini tadi angin. Kini sojuk. Jadi sekali-kali tak apa sojuk. Orang makin apa? Kali dan katigo. Kena kawin dan juga diminang. Ikolah upiak sama dan payung sonang. Dia kapan sau. Dia suka pakai selendang. Saya rasa ketek masakannya. Cuba nak jawab. Apa kau adok kamera tu kat Dayan? Apa hak kalian memidiong Dayan? Iya. Bong ini ni dan pidiong. Cuba jawab dulu. Secik-secik dia lah. Kau nak apa dia Mina? Dia sombong lah nak. Nyabut masakan dah bisa dek kau. Akak lah kak. Biasa masak masalah ton tu masakan. Minang. Ondang lah ke ondang. Cancang lah ke cancang. Kadang diondang. Kadang dicancang. Kalau banyak cancang. Ngilang. Apa mak ondang? Mak iya ondang mak. Boleh elok kuang tu. Ya mak. Ondang lah ke ondang. Ni jenama mak mandang. Jago uang tua. Yo. Tu betul kang lah mak mandang. Ondang lah ke ondang. Cancang lah ke cancang. Buang yang. Sekali-kali gulai santang. Kawin ka ompe, kawin juga di hawa. Ikalah gadi, samode kesuko. Hawa dia kapan sau, inyo suko mambo uwo. Saya sakit masakannya. Uang mana yang tu kau? Uang bau. Uang bau sepala kau tanya mak. Hah? Akak bau. Siapa bercakap tadi? Ambu aso cucu kong bau dah yo. Dah deh. Ampun bang. Kalau akak nama dukung mana kak? Bau tak? Uang bau. Ulang lihat pakan bau buat kau bau. Dan kali ka ampe dan kawin di pakan bau. Di kola gadis samode dan payung ayu. Dia kapan sau inyo suko malupu-lupu. Saya masak ketek masakannya. Aku mau bau tanya izin lu suhu. Apa masak kak? Pas kalau mati kocik 2-3.